Sant Joan d'Alacant ha presentado hoy la campaña Recicla els teus aparells. Esta propuesta se lleva a cabo también en otros municipios alicantinos como el Pilar de la Horadada o Ibi y consiste en recorrer los diferentes puntos de las localidades en bicicleta con remolques para recoger los electrodomésticos y aparatos electrónicos en desuso. Los vecinos que participen en la iniciativa depositando sus electrodomésticos obtendrán diferentes premios y un cupón para entrar en el sorteo de un viaje al Teide. Los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Sergio Agueitos, y de Gestión de Residuos y Limpieza, Eva Delgado, han sido los encargados de presentar la campaña. Valorem des d'esta corporació valorem molt aquesta iniciativa, molt positivament, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, ja que existeix un gran desconeixement, considerem, sobre com hem de gestionar aquest tipus de residus. Fins les 7:30, 8 de l'espre per tot el municipi, estarem donant voltetes, ja heu fet una bona ruta a vosaltres per a tindre una orientació més o menys d'on anar i on trobar-nos. I espero que la gent participi, sobretot que és consciència que hi ha que reciclar aquests aparells i no podem tirar-los com així a la basura.